Život je reka koja nosi ljude koji ne znaju ni otkud dolaze ni kud idu. Put je pred nama mračan, samo malo njih vide pred sobom. Posao je genija i istorije da osvetle put budućnosti. A taj genij može biti samo istorija. Istorik mora izaći iz te reke da bi s obale morske mogao posmatrati tog života. On se mora otresti od mokrote ljudskih osjećaja. Razumeti je njegov zadatak. On se mora izvući iz onog meteža života u kom se smeje i plače, podsmeva i sažaljeva. On mora razumeti sve, da se ničemu ne bi mogao nasmejati, niti iza čim zaplakati. Rečju, on ne sme biti čovjek. On mora biti nešto više od čovjeka. Dobro jutro. Welcome to Belgrade.